Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер. Анда эмесе экинчи сабакты баштайлы. Отуз алтынчы сурага токтолдук эле. Канча түрлүү жол менен 5 аял жана 5 кишини тегерек столго отургузсак болот дейт. Эгерде эч кандай эки мисалга эмне аял менен аял отурбаш керек экен, эркек менен эркек отурбаш керек экен. 5 киши жана 5 аялды 10 места болсо анда эмне болот? Эгерде бул жерге аял отурса, анда бул жерге киши отуруш керек болуп калат. Аял киши кылып отуруш керек болуп калат. Ошондой эле жол менен эмне? Эгерде бул жерге биринчи эле стулга киши отурса, анда аял болуп, киши, аял, киши, аял болуп кетет. Ошондо эгерде бизде эмне 5 аял 5 киши бар. Бул жерге биринчи отурганда канча түрлүү жол менен отурат? 5 түрлүү жол менен отурат. Бул жерге башкача айтканда аялдар өз ара 5 түрлүү 5 факториал түрлүү жол менен отура алат. Кишилер дагы 5 факториал түрлүү жол менен отура алат. Бул жакта дагы ошондой, ошондуктан бул эки көбөйтүп койсок эмне болот? 2 көбөйтүлгөн 120-нын квадраты. 120-нын квадраты. Бул эмне? 100 000 кошулган 20-га так. Кошулган ушундай болуп калат. Жыйырма болгондо көбөйткөндө 2 бул жер 4 000 экен. 100 көбөйтүлгөн 20 2000 2 көбөйтүлгөн 4 000. Ооба. Койсок 2 көбөйтүлгөн башкача айтканда ушунча түрлүү жол менен 5 киши жана 5 аялды айлана столго отургузсак болот экен. Чтобы аялдар жана эркектер аралашып отурган болуш керек экен. 2 аял же 2 киши бир жакын отурбаш керек экен. Ушундай болуп 28 800 түрлүү жол менен отура алат экен. Бысында дейт, эгерде ал айлана стол эмес карусел болсочу дейт. Карусел болсо канча түрлүү жол менен отургуза алабыз дейт. Карусел менен тегерек столдун айырмасын эскерип кетсек, карусел бул айланса дагы айланганда дагы эмне местасы ойго алмашпайт. Мисалга 3 адамды биринчи айлана столго отурсак, А, Б, С-ны. А, Б, С. Мындай болуп отурушу мүмкүн. А, С, Б болушу мүмкүн. Же болбосо Б, С, А болушу мүмкүн. Дагы
B A C boluşu mümkün. Başka aytkanda 3 faktorial 6 türlü olmayan 30 alasıga tegerek aylanan stolga oturursa. Tegerek stolga otururuz. C A B C B A bul. Hem karuselin ayrılmasını aytsak. Karusel aylanganda dağı emne özgörlbeyt. Başkaça aytkanda 3 adamды karuselge oturulsa kança türlü jolmen oturuladi? A, B, C jana A, C, B. Ekeli türlü jolmen oturuladi. Ankeni emne bu karuselde aylankanda emne bolot? C bul jerge kelet, A bul jerge kelet, B bul jerge kelet. Dağın bir jol aylansak emne bolot? B bul jaka azır biz bul jaka aylantırız. Qarap ko'rsanglar saat cebesini qarshi aylantirishimiz. O'shanda bu yerga C keladi, bu yerga A keladi. O'shanda ele bu yerda da aylantirsak nima bo'ladi? Bu yerga B keladi, bu yerga A keladi, bu yerga C keladi. O'shanda ele da'ni aylantirsak bu yerga C, bu yerga B, bu yerga A. Başka aytkanda karuselde bul üçü bir ele ko'rinish deb esetledi. A tegerek stolda bul üçü 3 başka ko'rinish. Başka aytkanda emne 10 adam bolsa, anda 10 jolu aylansak dagы baarı bir ko'rinish. Başka aytkanda baarlık jooptu 10ga bölüp koysak joop чыгат. B variantının joobu oşondo 2880 türlü jol menen karuselge 10 kişi jana 10 ayaldı oturulsak bolat eken. Hech qanday 2 ayal cho'g' o'tirmaydi, hech qanday 2 kishi cho'g' o'tirmaydi turganday bo'lib. O'shaning bilan jo'g'imiz ayog'ina chiqdi. B jo'g' 2880, A'si bo'lsa 28800. Tak, 37. soru. 52 kartadan 10 kartanı alıp çıktı. Alıp çıkkan dedik, kança türlü kançasında şu alıp çıkkan da kançasında tuz boluşu mümkün değil. Hatta bir tuz. Misalga 52 kartadan 10'du alıp çıkının yolu kombinatsiya 52 10. Başka aytkanda 52 faktorial 10 faktorial 52'ni 10 kemse 42 faktorial. Oşuncha türlü jol menen 52 kartadan 10 tane alıp çıga alabыз. Bирок bizde surap жатат kança oşulardın oşunun общийдин içine kançasında хотя бы bir tuz boluşu mümkün dep жатат. Хотя бы bir tuz degende emne bir tuz boluşu mümkün, 2 tuz boluşu mümkün, 3 tuz boluşu mümkün, je maksimum 4 tuz. Tuzların barlık sany 4'te bolgondu üçün. Emi eseplesek uşul summany çıkarış üçün emne bölük-bölüklerge bölüp eseplesek. Egerde bir tuzu ballardı koşsağız, bul жерде oşular bar da bir tuzu ballar, 2 tuzu ballar, 3 tuzu ballar da bul jakta bar, 4 tuzu ballar, anan tuzu joktor bar. To'g'ri? Bizde aytib жатат, hatta bir tuzu ballardı kançta dep жатат. Başkaça aytkanda buların summасы kançada dep жатат. Buların summasını tapish üçün tuzu joktordu bul sandan kemitip koysak, emne çıkat? Hatta bir tuzu ballar çıkıladı. Oşonduktan bul jakta kerektүүлөр деп alsak, kerektүүлөр bul jak bolsa kereksiz. Bizge kereksiz. Oşonda общий summadan kereksizdi kemitip alsak, bizge kerektүү kelip çıkat. Kereksizdi. Başkaça aytkanda, вообще tuzu jok 10'du. 10 kartаны alıp çıkıp. Tuzlardı baarını kemitip salsak, tözüp kemitsek, emne 48 karta bolot. 48'den 10'du çıgargın jolu emne 48'den 10 bolot. Başkaça aytkanda, iş kılıp 48 faktorial 10 faktorial 38 faktorial. Uşul sandan uşunu kemitsek, başkaça aytkanda emne 52'den 10 kemitilgen 48'den 10. Bu ayağı öyle çoğsan oşonluktan uşul türdü
kaltız koysak da öyle bulat. Uşunça san var, uşunça türlü jol menen emne hatabi bir tuzu bolgon 10 kalta çıgat eken. Emi, ikinci aytırsak. İkincisi toçna bir ele tuzu bolgon kança türlü jol menen çalsak bolat deydi 10 kalta. Toçna bir ele tuzu. Başkaça aytkanda bir tuz kalganın tuz emes bolgon kançta çıgara alabыз. Biz anda tuzlarla özünçe bölü alsak, kalganı tuzu joktor dep 48 taban. 48 tadan 9 tan tamlagan joldu. Emde 48'den 9 köytülgön. Bul жерде эмне? Булардын ичинен bir эле туз болуш керек. Башкача айтканда 4. 1. 4төн 1 бул 4, калганын эсептесең аябай чоңсаң болот. Аны ушул бойдон калтырып койсок дагы болот. Ошондуктан жооп 4 көйтүлгөн комбинация 8ден 9. Ошону менен экинчи суроо аягына чыкты. Үчүнчү суроо. Канча мемеде дейт 2'den az emez tuzu boluşu mümkün deydi. 2'den az emez tuzu degen 2 bal, 3 bal, 4 bal. Oşonda emne bul жерде kant tapsak bolat. O pişinin başkaça aytkanda 52'den 10'dan tuzu joktordu kemtebиз. Tuzu joktordu 48'den 10. Anan bir tuzu ballardı kemtebиз. Bir tuzu ballar bulardын sаны bul. Oşonduktan bunu kemtip salsak emne oşonda 2 tuzu bal, 3 tuzu bal, 4 tuzu ballar kalıp kalat. Жооп ушул болот. Oşon menen bul surоо dagы бүттү. Эми точно 2 эле tuzu bal деген. Точно 2 tuzu bal деген Tağış üçün bucaqda ölçüp tutsak. Özü 4 tuz bal, 4 tuzdan 2 ön tamlayбыз. 4'tön 2 көйтүлгөн. Bizde 48 kalta bal tuzu жок. Al жерден уже 10'da 10 tan tamlaşыбыз керек болуп кийде биз 2 өн tamlaганбыз. Ошондуктан биз 8'di tamlayбыз. Башкача айтканда 4'tön 2'ni tamlasak, так 2 2 4 6 болот. 6 көйтүлгөн 8'den 8. Ушунча түрлүү жол менен 10 калттан тамдайт экенбиз. Тамдасак анын ичинде точно 2 эле тузу бар. Ошол менен бул суроодо жооп чыкты. Ошол менен баардык суроо аягына чыкты. Oldu. 5. Oldu. Ben tekrar Tamam. Temir yol stansiyasında M svetoforumuz var ekan. Temir yol stansiyasi bolsa, M ушундай болсо. Бул жерде эмне светофорлор болсун. Birinci svetofor болсун. Экинчи болсун. Ошентип. M svetofor бар экен. Ошондо дейт, ушул M svetofor канча түрлүү сигнал бериши мүмкүн дейт. Мисалга 2 эле мемени карап көрсөк, светофорду карап көрсөк. Ekele svetofor karab bolsak. Bul kızıl boluşu mümkün. C sarı boluşu. Başkaça aytkanda 3 türlü signal berişi mümkün. Kızıl, sarı. Так. Ошондо
Bular kızıl belişi mümkün, jaşıl svet belişi mümkün, sarı svet. Başkaça aytganda iki sifat fol. Öko alına bilen mende kança türlü belalat. 3 kötülgön 3 9 türlü signal belalat. Misalga kantip men kılsak bolat. Kızıl belişi mümkün, kızıl jaşıl belişi mümkün, kızıl sarı belişi mümkün. Oşonda ele. Jaşıl kızıl belişi mümkün, jaşıl kızıl belişi mümkün, jaşıl sarı belişi mümkün. Je bolsa sarı kızıl belişi mümkün, sarı jaşıl belişi mümkün, sarı. Oşonti bari bol 9 ekkeli sert boldu. 9 türlü signal alsak bolat eken. Anda emne bul жерден айтсак болот экен, 2 светофор болсо анда 3-түн 2-нчи даражасы болот дейт. Анда m светофор болсо канча болот экен? Анда баары 3 түрлүү сигнал бергендигинен бул жерден 3-түн m-нчи даражасындагы сигнал, түрлүү сигнал алсак болот. Ошону менен бул суроонун жообу 3-түн m-нчи даражасы экен. Так. Ушул сонун сүйлөө. Кандайдыр бир государстводо, башкача айтканда бир мамлекетте деп койсок деле болот. Эмне? Адамдардын тиштеринин эч кандай эки адамдын тиштеринин мемеси дейт. Тизилген, жайгашкан жери бирдей эмес дейт да. Анда ал жерде максимум канча адам жашашы мүмкүн дейт. Максимум тиштердин саны 32 экен. Эгерде 32 тиши бар адам болсо, башка 32 тиши бар адам жок экен. Башкача айтканда, окшош тиштүү адамдар жок экен деп жатат. Эгерде бир тиши жоктор канча болушу мүмкүн? Бир тиши жок адамдар максимум канчта болот? 32 та болот. Мисалга 32 тишти үстү асты 16-нан деп эсептеп алсак, эми мен деле профессионал тиштерди жакшы билбейм. Кандай болуп жайгашат? 1 2 3 4 15 16. Астында дагы 2 3 15 16. Мисалга бир кишинин 3-нчү тиши түшүп калган болсо, үстүңкү 3-нчү тиши түшүп калган болсо, башка ушундай адам жок экен. 3-нчү үстүңкү тиши гана түшүп калган адам жок экен. Башкача айтканда, ар бир адамдын тиштери башкача деп жатат. Ошондо башкача болуш үчүн башка адамдын дагы башка эле бир эле тиши түшүп кетет. Баары болуп 32 түрлүү чыгат. Бул жерден айтса болот эмне? 32 тишти эмне? 1 2 3 32 десек, адамдардын тиштерини эми не болушу мүмкүн? Тиши бар же тиши жок деп экиге бөлсөк болот. Биринчи тиши бар же жок, туурабы? Ошондо бул жерде эмне? 0 же 1 деп алсак да болот. Ошондо 0 же 1, 0 же 1, 0 же 1. Башкача айтканда, 2-нин бул жерден 2 көйтүлгөн 2 32 тиш. Баары болуп ал мамлекетте, ал жерде башкача айтканда, максимум 32-нчи даражасындагы адам гана жашай алат экен. Эгерде андан көп болсо, анда принцип дырыхлан өттүк. Эгер андан көп болсо, бир ошондой окшош тиштеги адамдын саны бирден көп болот. Ошондуктан максимум 2-32-нчиси болот. 2-32-нчиси аз эмес. Башкача айтканда эсептеп койсок, 2-10-су бул 1024. 1024-түн
3-cü dərəcəsi qoyulğan 4 bolacaq. Başqaca aytganda bu 1024-ün 3-cü dərəcəsi milyard bulut. Oho. Dərəcə Qırğızstandan daha qar. Cavab 2-nin 38-ci dərəcəsi oldu. On yedinci sıra işte. Kupede deyil. Başqaca aytganda poyezdin vagonlarında kupede qoyğanday bir komnatasını kupeda kichikkel komnata 5-5'ten bar ekan stul. Bulacağında 5 mesta, bulacağında 5 mesta bar ekan. Bulacaqdan kelip koridordan basıp qayda başqa. Şunday olub tapaydı. Yemi 5-5'ten bar ekan, anan tak. 10 adamdı qancha türlü jol menen jaygaştırsak bolat deydi. Egerde alardın içinden 4-tösü deydi. Palavozga litson palavoz. Aha. 4-tösü anda poyez qayaqa ketejekse oşol jakты qarab oturat eken. Oturuunu qaalayt eken. Başqaça aytganda oşontip oturam dep men qılat eken, çeçet eken. Başqa bul poyez bul jaka ketejat dep oylasa anda bul jaka 4-tö toşna oturuş gerek eken, şo 4-tö. Eğer atkanca otulsa bolbayt eken alad üçün. Ana 3-ösü. Ar daim atkanca oturam deyt eken. Bul jaka da oturam deyt eken. Qalgandalyga bola öret eken. Qalganda otulsam bola öret deyt eken. Qalgan 3. Qancha türlü jol menen alardy otulursak bolat deyt. Anda emne birinci Birinci 4 balanı otulursak bulacağına. 5 mestaga 4 balanı qancha türlü jol menen oturguzalabыз? Başqaça aytganda bu ne bolat? 4 balanı oturursak 5 faktorial 4 faktorial qoyulgan 1 faktorial. Başqaça aytganda 5 türlü jol menen oturursak bolat eken. Emi bir mesta pustoy qılat da aldayımçı. Al jerge qalgan 3 bala qaldı. Alarga az türlü qayağa otursan bolar dedi. Alardın birösün oturuşuz gerek. Alardın birösün qancha türlü jol menen oturursak bolat deydi. Ha, bul jerde mesta важный болуп турат экен. Ошол себептен CMS Bunday qilsak 4 bala ne? Men poyezd qaysi jaqqa qarab ketsa, oşol jaqqa qarab oturadi. 4 balaga 1 balani qo'shib turib, 3 balani liboy biroz qo'shiladi. Liboy birovni tamlaganmi? 3'ten 1, başqacha aytganda 3. 3 türlü jol menen tamlaysiz. Oşonda 5 bala boldu. 5 balani bul jaqqa oturguzunun jolu qancha? 5 faktorial. Oşonda ele qalgan bul jaqqa 3 balaga 2 bala qo'shilib 5 faktorial jol menen alarda oturadi. Ana ne? Biz başında 3 balanın birösünü tamlaganбыз. Al 3 bolat. Başqacha aytganda jol bari bolup 3 qo'yulgan 5 faktorial qo'yulgan 5 faktorial. Oşuncha türlü jol menen 10 adamdı 10 mestaga otursak bolat eken. 4-tönü poyezdi menen poyez ketip жатқан жаққа qarab 3 bolsa qarama qarşı qaratıp oturuz qo'ysak bolat eken. Ошентип
Şuncha türlü jol bilen otursak bolat eken. Bu Amerika'da sual emas. Так. Kança türlü jol menen deyt. 9 kişinin içinden bir başkalıuçuga bir jardamçısı, jana bir sekreter, jana bir kulturga, başkaça aytkanda zavхоз деп коет биле, ошондой болсо керек. Ошондой кылып тандасак болот дейт. 9 kişinin içinden 4 места беришибиз керек экен. Ошондо birinci başkalıuçunu tamdagan kança türlü jolu бар. 9 kişinin her biri boluşu mümkün. Başkaça ayтканда 9 türlü jol menen жайгаша алат. 9 kişinin bölösü tamdaldı. Anda emne bizde 8 kişi kaldı. 8 kişinin bölösün başkalıuçu üçün jardamчысы кылыштын канча türlü жол бар? Ал 8 болот. Экөөсү үйгө ишке отурду. Анда секретарды тамдаган жолу 7 türlü. Завхоз тамдаган жолу 6 türlü. Başkaça ayтканда эмне бул жерде места важный болуп жатат. Ошондуктан эмне 9дан 4 местаны тамдаган. Başkaça ayтканда 9 faktorial 9 kemtilgen 5 faktorial болот. 4 faktorial болот. 9 көйтүлгөн 8 көйтүлгөн 7 көйтүлгөн ушул болот başkaça ayтканда. Бул эмне 54 көйтүлгөн 56 бул барабар 55 kvadrat kemtilgen 1. Başkaça ayтканда 55'in kvadratı bul 325 324 болот экен. Жооп 3024. Şunu menen 9 kişinin 4 mestaga kança türlü jol menен отурsak болот dedi. 3024 türlü jol menен отурsak болот экен. Konferensiyaga 52 adam katışıptır. Aladın içinden 5 önü bir işke jumşağının kança türlü jolu бар deydi. Bul jerde 5 mesta важный emes. Misalga birinci A degen balany birinci tamdap, andan keyin B'ni tamdagandan B'ni birinci tamdap A'ni tamdagan ayrılması jok. Bar bol 5'ü bir ele işte atkarat. Oşonduktan bul jerde mestanın keregi jok. Başkaça aytkanda emne комбинаториканы колдонобуз. Эгер место важный болсо, анда A'ны колдонобуз. Ошондуктан бул жерде место важный эмес, бул жерде 5-өн тамдасак болду деген. 5'ti tamдаган, ошондо 52'nin 5 болот. Бул жерде эмне 52 faktorial 5 faktorial 52'nin 5'ti кемитсек 47 faktorial. Же болсо ушундай бойдон калтырып койсоңуз деле болот. Бул аябай чоң сан, муну көйүп чыкканча Олимпиададагы убакытта бүтүп калдык. Жооп эмне? Комбинаторика 52'nin 5 комбинация.
Maşinaların nomerleri deyit. 1 C2 C3 tamgadan turat. Jana 4 sifradan turgan bolat eken. Anda deyit. Kança maşinanın nomerini yazsak bolat deyit. Eğer biz 32 tamganı gana koldan alsak deyit. Anda kanday desek. Birinci bir tamga anan 4 sifradan turgan maşinaların sanını hesaplayız. Andan keyin emne 2 tamga 4 sifradan turgan maşinalar. Andan keyin 3 tamga 4 sifradan turgan maşinalar. Бұл жерге 32 тамғаның қалған келалады, ошондуктан 32 болады. Бұл жерге цифралар 0-дан 9-га чейин 10 түрлүү болот. Ошондон бул жерден келип чыгат. Эмне 32 көйтүлгөн 10-дун 4-үнчү даражасы. Бул жакта 32 Башкача айтканда 32-нин квадрат көйтүлгөн 10-дун 4'ü. 32 Bu жерге 10 сифрадан келип алат. Ошондо 32'nin 3-сү көтүлгөн 4-сү. Эми баарынын суммасы канча болот? Баардыгын кошсок 14'ün kaçansızdan çıkartılsak şimdi 32'ni daha çıkartılsaydı başladık var. 1 koşulan 32 koşulan 32'nin kvadratı değil. 32'nin kvadratı. İşte ekranda 64 96 1024 iken 1024 1025 болады. 1025'e 32'ni koşsak 57 болады. Башкача айтканда эмне 32 көйтүлгөн 1057 көйтүлгөн 14. Жооп ушунча болот. Муну көйтүп койсоңуздар деле болот. Ушунча түрлүү машинанын номерин жазсак болот экен. Kança түрлүү жол менен 30 томду полкага койсок болот дейт. Биринчи жана экинчи том ар дайым бирге туруш керек экен. 30 томду канча түрлүү жол менен тизе алабыз? 30 факториал түрлүү жол менен тизе алабыз. Бирок мен 1 менен 2 ар дайым бирге туруш керек экен. Башкача айтканда бул эки китепти 1-2 деп алсак болот, же болсо эмне 2-1 деп турса болот. Башкача айтканда бул экөөнү 1 китеп деп эсептесек, анда 29 китеп болот. 29 факториал турат бир полкада. Ушунча түрлүү жол менен турсак болот. Ал эми 1 менен 2 томдогу китептер өз ара 2 түрлүү жол менен алмашат. 1-2 же 2-1. Ошондуктан бул общий жол 2 көйтүлгөн 29 факториал болот. Ал эми экинчи эле суроо Б'си 3 менен 4 экөө бири-бирге жакын. Короче, бирге турбайт экен эч качан. Бирге турбаш керек экен. Бирге турбашы үчүн эмне 3 менен 4-тун аралыктары да хотя бы 1 китеп болуш керек деп жатат. 1 китеп болуш мүмкүн, 2 китеп болуш мүмкүн, максимум 28. Башкача айтканда эмне
Общий ушунча түрлүү жол менен тургуза алабыз. 30 факториал түрлүү жол менен. 30 факториал түрлүү жол менен турат. Bunu 3 менен 4 бирге тургандар деп A десек, 3 менен 4 бирге турбагандар деп B десек, анда B biz B'ni табышыбыз керек. Барабар эмне? 30 факториал кемитилген A болот. Анда A'ны табыш B'ni тапканга караганда оңой. Ошондуктан биринчи A'ны табайлы. A'ны таптык. Башкача айтканда, ушул эле болот. Биз 1 менен 2-ни бирге турганды таптык. 3 менен 4 табы ушунун өзү эле болот. Ошондуктан эмне? B барабар 30 факториал кемитилген 2 көбөйтүлгөн 29 факториал. Башкача айтканда бул 29 факториал көбөйтүлгөн 28. 3 менен 4 bir менен турбагандын 28 көбөйтүлгөн 29 факториал жолу бар экен. Ошондуктан бул суроонун жообу аягына чыкты. F22. Pianino çalganda же какой-то bir музыкалык аспаптарды четкен колдонгонду билгендер аккордду жакшы түшүнсө керек. Аккордду 3 клавишаны бул жерде айтып жатат. 3төн гана тандоо. 3 же 3төн көп клавиатураны бирге басканда ошол общий звук чыкканы аккорд деп эсептелет экен. 10 баскычыбыз бар экен. 10 баскычтан канча түрлүү аккорд жазсак болот дейт. Аккорддор минимальный 3 клавиатурадан турат дейт, максимальный 10 клавиатурадан турат дейт. Бизде болгону 10 клавиатура бар, 10 баскычыбыз бар. Анда эмне? Мисалы 10 баскычтан турган аккорд бирөө эле. Анткени бизде 10 баскычыбыз бар, баарын басканда бир аккорд чыгат. 9дан турган, 9 баскычтан турган канча аккордубуз бар. Ошону эсептеп көрөлү. Эмне? Мисалга баскычтарды ушундай десек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Анда эмне? 9 баскычты басабыз, бир баскыч басылбай калыш керек. Bir basqıç basılbay kalış керек деген birden başlap 10ға чейин баары бир болушу мүмкүн. Ошондуктан не 10 түрлүү аккорд жаса алат экенбиз 9 баскычтан турган. Бул жерде эсептесек 10 баскычтан турган бирөө жасайт экенбиз. 9 баскычтан турган 10 жасайт экенбиз. 8 баскычтан турган канча? Башкача айтканда бул жерде комбинаторика болот да. 10дон 10 болот. Бул жерде эмне болсат? 10дон 9ду тандагандын жолу. Ошентип эмне кылсак 10дон 10 кошулган, 10дон 9 кошулган, 10дон 8 ошентип эмне 10дон 3ке чейин. Бул барабар канчага? Бунун баарын формула салып туруп койсок деле болот. Же болбосо формулаларды билиш керек. Bir формула бар, мындай деген. 2-нин n-нчи даражасы бул s n-дин n-нчиси кошулган n-дин n-1 кошулган ошентип барып s n-дин экинчиси кошулган s n-дин биринчиси кошулган s n-дин 0-нчүсү деген бар. Ооба, ушу 2'nin n'inchisiga barobar. Boshqacha aytganda bu yerda 2'nin 10'unchusi kemtilgan ne bo'lib qoladi? S 10'dun. Ikkinchisi var S 10'dun. Tak. Biri kaldı dan S 10'dun 0'u. 2'nin 10'u 1024. Boshqacha aytganda 10'dan 2'ni tanlaganın yolu 45 bo'ladi.
Kemtilgen 10'dan 1, 10, kemtilgen 1. Sonda 56'ını kemitsek buldaktan 8, 6, 968 kilo akkol var eken. Çok uşul oldu. Anda emesek keyinki so'roqqa o'tsak. Çıkılma düştü işte biz. Oşol menen ikinci soğuk ayağına çıktı. Anda emese 3. soğuk çeyin ko'rishguncha.